te gamido si bolay atao, rakwafat-fatag ikaduana. Amurian, pianan taso ni mamiring taa na nauna ni amatado todo ununenta. Tauri wajita machisyayido maniyunga na nauna ni amatado to. Ni pilimwang nutin sido ini naputaa iwawalam na ni amatado toam yamano yung rana. Ta sirarana ya jingapso na naoyam yarana ni may dedna jirao piyuyaw na ni amatado to. No yamano yung akman siyangam no si tuta naribuan si amatado to. Mapatararang jatendo tingatuam makunguta tumayono piyuyaw na ni amatado to. Ta nipilimuang narana jatan ni Yeso panyisingin tao kafiyay na jatan ni amatado to. So, ni pencendarana niya jatan no ni makamiring siya tao. Yakman siyang, ta niyuyata na sira ni amatado to. Mapay fariso makakaday yamapay ruka ba fariya. Yung kadno, kano yung no, ipangananaw da. So, yana ikakman siyang ni amatado towa. Yamanguray do, nakim na nga, yam funong so, tenetenanga kano uyuyat no serido, umano yung jataw isidong daso, ichatatao da. Yaw manama yana amo gana faywa karawan ni amatado towa. Baga na tin siwo ni pamnekana to malamurong niya. Tatawo ni pamnekana to malamurong niya. Yakmasuchi nga yadum kaddo seisyo. Manyiringam, muwamado to. Ikong dapipi pangayano tao do karawan yamo kanakanakam sira. Ikong yamo pivifak nan sira. No kamog mo sira mavavavo pa sira kano tinsi. Kanyi sumakop mo jirano arwarwe mo. Tumalamurong no makakarido karawan. Unayipan si doja, yakatalamurong no tao so makakadiyam, yamapeng ka doja, ukabuno jida nalamurungan no tao no makwa. Tajat sita siya ikwaya utawa, yatumalamurong no meja madadayan. Akman siya nga fariyam, ni mangununong ranado mina katarak na tao ni Yesua, yama vuvuvу pa kanotinsi. Diyan mi yunonay. Napangurayan ni Yesu pangangasya ni amatado to so tao do karawan mawakwak no raratenta. So ni pantana niya ni amatado to so arwarway na. Alalo na ni Yes Kristo uriuna ni paranudan diyata na akmani anak ni amatado to. Machikasarido arwarway na. Tasi amatado to rana nying mga maungso karawan tom ketkendo karawan yati manuyungo farin na. Ta si Yes Kristo may palanginan niyaten mangi ji amatado to. Nanyi funasu raraten no tao do karawan. Suyada rana ipatyang iji Kristo mapay yamasi amatado to. No yarana nyi mafunasu raraten ataw. Amuri una ranaji machi masnekenyirani Yesua akmani kakte do chinai. Manyiringam mo amado to. Ipi limuang kudo akmakoi kakte wo ngaran mo. Ano din ko imodo tangayuno aru ataw. Manyiring pam, ipi gangan ko si amatado to. Manyiring pam, sita pala, yamanaya malufot doja. Kano yana nyituro dia kena ya umanur dia kena tahu. Ya terana akmani anak ni amatado toam tahu tado karawan. So ni cak mana jata ni Yesua amin so katau tahu. Mawakuk ranawu katau tahu nani Yesua aragenawu uyuyat ni satana wakwak so tahu. Jujika nani Yes Kristo isidong naso manyawino kawakwak dado karawan atau kabur naranano ikanyay dado ikamafi pa. Najinyi dong awutin si. Tana sidungan yatana sifu fong ni apolahan. Upi pangayano
kape ngongyud na tao ni Yes Kristo amira na so peni narana siya do alalo no tao do karawan. Akapakata ng narana do agapan na siya marilong nyata na mapasya sinyatan ji amata dito. Ruka iyan ni mangamana mapatanatanang nyatan so nakamtaji amata dito. Uriwo ikano yung tana ni funas narana ni amata dito so raratan. Ikungodo ni mapeni naranau alalo na kano litan na dyan ni satan. Uriwo na ikano yung makasidong so litan ni satan atawo.